بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم عدت دوهجري مغرب نماذ فهو الله رحمتايكو مسكتك كوريا جندا تفسير كلاهوغا أول من أم فهون رواهن ركم أسفاواني ألم نشرح لك صدرك مسورة تفسير أقولكم أد إيري أول من سورة تين آية تفسير كو وقتها مبوم نمالا فواني ehenkamun Allahu rahmataku mire algun men fashani e suratuge hatarwana ayatun fashigin ad e ayatuga Allahu wahi kurabani wa rafa'na laka dhikrak man Allahu e ilahuge nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukhatab kuraba angawani wa rafa'na laka kaleg fanuge darajati man Allahu ufulevime dhikrak kaleg faanuge namfulu timang Allahu ufullevime nuwata kaleg faanuge daraja timang Allahu ufullevime nuwata kaleg faanuge namfulu kaleg faanuge daraja timang Allahu mativeri kurevime ad man Allahu ilahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge namfulu mativeri kurevi kon gotakatto mi ilmeringe meduga tafatu goygota wahaka dekeifawa masale fortama gotaki kurige nabiyunge macca baawale vunu fottahuga man Allahu wani emme fahuge nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge namfula adi ekaleg faan wadawannawane kamuge khabar adi ekaleg faan mistakunna tedumaka gowalabwana wahaka bayan kurabbafa ehmbima kurige nabibe kalunge macca baawale vunu fottahuga man Allahu ilahuge nabiyya Muhammad ilahuge emme fahuge nabiyya adi ilahuge hadratuge emme lobweti kambadu emme mai nabiyya adi rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge namfulu zikr kuraba adi ekale fam ge khabartan e foifotuga zikr kuraba favumun man Allahu ewani ilahuge fahuge nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge namfulu mativeri kuraba fakama anibba ilmuri midalwani kaleg faanuge namfulu udutakugawa malaikatunge gatuga ufullevime adi bimugawa mu'minunge gatuga ufullevime adi akhirat duwahuga kaleg faana devva mativeri maqamul mahmud ge sawbun kaleg faanuge namfulu mativeri kurevime ad udutakugawa malaika bekalun man Allahu ge nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge wahaka dhikr kurava hadwa adi bimugawa emmeha mu'minun kit rasula Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge namfulu dhikr ko ekaleg faanu ge macca salawakiwa adi ekaleg faanaki algonmen mu'minun emmeha kankamuga namuna kamuga bala fara adi akhirat duwahuga man Allahu emmeha altakun ilahuga hadratan mahshar kurabu mafahuga mistakun Allah subhanahu wa ta'ala ebamihunge hisab bellawman digu intizar kuramun genda wagutuga ebamihun nang e shafa'at tarikan devva kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam man Allahuga hadratuga mistakunge hisab ballawadavan fattawadavun ediwadagatuma akiga kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekama shafa'at tari wadagatuma guligen man Allahu mistakunge shafa'i nuat mistakunge hisab ballawan fattawari ad ehenkamun ekama guligen ekaleg faana mistakun shukuru wari kure shukur kurana etanuga e maqamuga
එහෙම වෙගෙන් ඒ මකාමුල් මහ්මූදේ එගොතන් නන්දයිෆා වනි අත් කීත රසූලන් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නම්ෆුළු මතිවරි කරවුණු ගොතා බෙහෙගොතුන් බයින් ඉල්මරින් විදාල්වනි මං අල්ලාහුගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නම්ෆුළු මතිවරි කරවි ගොතකි බංගීග අල්ලාහුගේ නම්ෆුළා එකුග නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නම්ෆුළු දිකුරු කරවේතිවේ අෂ්හදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් අෂ්හදු අන්න මුහම්මදර් රසූලුල්ලාහ් අද කොම්මෙ නමාදක බංගි ගව හිඳුග අදි කොම්මෙ නමාදක ගමෙද්දව හිඳුග අල්ලාහුගේ ඉස්මුෆුළු දිකුරු කරවුම එකීග ඒග ෆහතුමි අන්නනි මං අල්ලාහුගේ එම්මෙ ෆහුගේ නබියා අදි එම්මෙ ලොබ්වෙතිකම් බඩු එම්මෙ හේෝ නබියා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ ඉස්මුෆුළු එහෙන්කමුන් එකලෙක් ෆානුගේ නම්ෆුළු මං අල්ලාහු එවනි මතිවරි කුරව්වාෆ අනබ්බයිල් වෙරි විදාලවනි මං අල්ලාහු ඉලාහුගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නම්ෆුළු මතිවරි කුරව්වාෆවා ගොතකි කොම්මෙ නමාදගේ අත්තහියාතුග නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නබීකම මීස්තකුන් හෙකිවේ අෂ්හදු අල්ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් ව අෂ්හදු අන්න මුහම්මදන් අබ්දුහු ව රසූලුහු අත් කොම්මෙ නමාදගේ අත්තහියාතුග මීස්තකුන් කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ රසූල්කන් එකමං හිකිවා වාහක දන්නවා අදි කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ මච්ච සලවා කියවා හදා එහෙම වීම ඒවස් මං අල්ලාහු එකලාගේ නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නම්ෆුළු මතිවරි කුරවි ගොතෙක්කම බයින් ඉල්මරින් විදාළුව අද ෆස්වන ගොතකි කොම්මෙ අලුකබෙ කුරා හිඳුග රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නම්ෆුළු මතිවරි කුරවේ සවබකි කොම්මෙ අලුකබෙ වෙස් මං අල්ලාහුගේ හදුරතුගා කබූල් කරවුම දෙශර්ත හම වංජේ ඒගතරම් ෆුරතම ශර්තකි ඒ අලුකමකි නුවත ඒ අමලකි ඒ අල්ලාහන් ඉඛලාස් තරිකම අකුගා කුරවේ කමකමුගාවු අනකමකි කොම්මෙ අමල කුරකමුගා වීනමස් ඒ අමල වංජේනි රසූලුල්ලාහි සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නත එක්ගොත කුරවේ අමලකමුගා එහෙම වීම කීත රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නත එක්ගොත කුරවේ අමලක වී හිඳුග එගොතුම් වෙස් මං අල්ලාහු එවනි එකලාංග නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ නම්ෆුළු මතිවරි කුරව්වාෆ එකලෙක් ෆානුගේ දරජා මතිවරි කුරව්වාෆ එහෙනි අල්ලාහු සුබ්හානහු වතාලා එවස් හේ අමල කබූලන් නුකුරවාන රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ සුන්නත ඛිලාෆක් කොගන්නේ සුන්නත එක්ගොත කුරීම එහිසාබුන් අල්ලාහු එකන් කබූලු කුරවානි යෆහු වහි කුරවනි فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا උඳගුල හැම කෂවරුන් උඳගුල කෆහු ෆසෙහෙබ්බේ හැම කෂවරුන් උඳගුල කෆහු ෆසෙහෙබ්බේ අත් මි ආයේ තක්රාර් කුරවෆමුන් فإن مع العسر يسرا හැම කෂවරුන් උඳගුල ක එකුග ෆසෙහෙබ්බේ إن مع العسر يسرا හැම කෂවරුන් උඳගුල ක එකුග ෆසෙහෙබ්බේ එහෙම මි ආයතුග මි ආයේ තක්රාර් කුරවෆවමුගේ හික්මතකි මිකන් ඉතුර යකින් කොද්දෙවුන් මානෙකි මුමිනුන් නම් හඳාන් කොද්දෙවනි මුමිනුන් න කිතම්ම දති උඳගු කම දිමාවි කබු ගාවි නමස් එයි වගුති කබෙන්කම් ඒ වගුති කන් උඳගුල මිස්තකුන් කෙත්තරිවේ අල්ලාහුගේ හදුරතුගේ එකමුන් සලාම කොද්දෙවුන් එදි දුආ කොෆිකම බනීනම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉරාද කුරබි වගුත ජහුනීම එමිහුන්නන් ඒගේ බදලුගා ෆසේහ ගොත්තකෙන් අල්ලාහු මෙදුවරි කුරබාන් අද ඒ දති උඳගු ගොත්තන් ඒ මෙදුවරි වනි මං අල්ලාහු මිස්තකුන් ඉම්තිහාන් කුරබුමටක අල්ලාහු වහි කුරබනි අහසිබන් නාසු අන් යුත්රකු අන් යකූලු ආමන්නා වහුම් ලා යුෆ්තනූන් මිස්තකුන් තිමම්ම මිතිබි ඊමාන් වෙගන්නේ බුනීම එමිහුන් ඉම්තිහාන් කුරබා දු කුරබාන කමන් හි කුරිහියේ වලකද් ෆතන්න الذين من قبلهم හම කෂවරුන් තිබන් අල්ලාහු කුරීග උම්මතගේ බිම් ඉම්තිහාන් කුරවීම فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين den e imtihanu ge zariyan allah denewadigen wiye timammen iman vejjeyime bune tedubuni mi honna
adi ekamuga dogu hedi mi hunnaki kobakan Allahu denawadigembiye ehembima dati undaguta medweri korabani Allahu mistakun imtihan korabumataka ehennames e dati undaguta medweri wa hinduga mi timammenna kurimativi imtihanakkan mi Allah subhanahu wa ta'ala timammenge daraja ufulle umataka timannamenna korabwa imtihanakkan handanuga bahatta Allahu ga hadrata ketterive adi du'a ko fikama baninama Allahu ege badaruga emihunna lui fasehe gottake medweri korban admi ayatuge murad kamuga bay mufassirun bidalwani ebamihun kalegfana mukhatab ko dakka wahakatahuga sawbun kalegfan hitama nukuraba hushikame mi duniya matiga kalegfana dati undagu taka tahammul kuraban jehi wadaganna mukamuga binames fahun kalegfana faseha aram lui duwastake iba ade man Allahu ekalaga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ve waragam fawa wa'du ilahu fuddawa devwan kamuge ufaveri kamuge khabar mitanuga devwa fa ebani ad ei man Allahu kit rasula sallallahu alaihi wasallam taka suwarugega mativeri darajatake tayyar kuraba fa be ad ekerekfan suwaruge wadaganno muge kurin hijaza yaman fataha kurab hijaz adi yaman kara fataha kurabu muge tawfiq man Allahu devwana kam weswani angawafa adi ekarek faanuge ammati tanwas ko devwana kam wes man Allahu wani angawa ehembiba man Allahu ilahu nabiyya sallallahu alaihi wasallam we wadagam fawa wa'du tan ilahu furiham ko devwana ehembima kalek faana miharu mistakun dakka waha katawge sawbun dati undagu taka tahammul kuraban jehi wadagan nabi kamuga vinames ekama meduga hitamanu kurabasha kalek faana miyawuren fahi miyawuren ufaveri miyawuren faagati duwastaken ibaade ekan Allahu kalek faana dakkawane adi kalek faana dekolveri wi mi honna bes ekan Allahu dakkawane fa idha faraghta fansab fahe kalek faan dina gowale bumuga masakkatun awadi wadagan wahinduga kalek faan alukan kurabumuga warbaliwe wada nugannawasha warbali wumen neti kalek faan Allahuge hadratan alukan kurumuga gada ala masakke kurabasha admiyatuge tafsiruga ibnu abbas adi qatada rahimahumullahu ta'ala vidalu wafawe mi ayatuge tafsir kamuga ebefulum vidalu wafawani kalek faan namadun awadi wadagen finama gina ginan man Allahu ga hadrata du'a kuraba kalek faanuge hajattakan edi wadagen nawash at namadun awadi mafahuga ei du'a ijaba kuraba wagute ehembima e wagutuga gina ginan Allahu ga hadrata du'a kurashe emiha ku benun kamaka benun bahakun benun ibaratakun Allah dannawami kommi bahakun dennawi kamuga venamas Allahu mola denwadigembe Allahu wahi kurabani qala rabbukum ud'uni astajib lakum kalek fan hadwa ganguluba ilahu wahi kurabiye ebami hunna dannawashe ud'uni tiyabami hun timang Allahu ga hadrata du'a kurashe dannawashe tiyabami hun benum wa kantatang edi timang Allahu ga hadratu ga dannawashe astajib lakum timang Allahu tiyabami hunan ijaba ko devaname tiyabami hunge du'a ijaba ko devaname ehembima algon menge maccan oti Allahu ga hadrata dennawu du'a ko fikama baninama tingotum kuren eggotevana eggotaki emihaku edunu gotakan ekan furihama ko devun anek gotaki evvuren furihama gotakan kamta medwari ko devun anek gotaki enaya kulmati wango bodu musibatakun ena salama ko devun ehembima ebbes mihaku ikhlasari kama ekuga Allahu ga hadrata kura du'a yaki ei gelleni wegen dana echennu ege badal man Allahu emihaka devvan ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu vidal wafawe kalekfan fardu namadun awadi wadagen qiyamul layla tedu wadagen nawashe admi ayatuga muradakamuga ibn Mas'ud vidal wani ham ekani fardu namadu kurabumun ewarum fuddawanu labashe ege badaluga re alukam kurma tedu wadagen nawashe re alukam kurabuma khassa samalukam debashe ad re alukamaki nuwata qiyamul layla ki nuwata damunamada ki ei Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge macca wajib
ehennama ekadek faanuge ummatuge ehem mihunge macca sunnekan gadawegen ba namaz ad e namadu ehem mistakunge macca wajib korba fa nuwasawaki mistakunna dati undagule kurimati vedanatiwe ehennama wes e wagutuga reganuge fahu wagutuga teduwe dam namaz kon Allahu ga hadrata dua ko fikama baninama e wagutaki Allahu dua ijab korba wagute Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korba fabe ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل الله سبحانه وتعالى ريغانوغي فهو بيان إلونيما دنيا غودا فابا وداغنوبي فيقول دين الله وحيك ربي من يدعوني فأستجيب له كاكو هي تمن الله حضرة الدعاء كرني تمن الله أميه الدعاء إجابة قدبانمي من يستغفرني فأغفر له كاكو هي تمن الله حضرة faafa fussewun edi du'a kurani emi hegga faafa fussawade baname man yas'aluni fa u'tiya kaaku he timan Allahu ga hadratuga kamakan edi dannawani timan Allahu emi hekan ekame devbaname ehembima e wagutaki ei du'a ijab koraba wagutek kama bitiwe e wagutuge beenun furihema gotuga hifan masake koranjehen adbain almarin mi ayatuge maana korabani fa idha faraghta fansab mi ayatuga maana bayin ilmani korabani dunyavi masakkatun kadegfan awadi wadagam fikama baninama ukhravi masakkatagen teduwa wadagan nawash dunya akhirata dekolwe soda du'a gos algon mid Allah hadrata midannawani rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar hadwagi guluba ilahe dunya ga bes hewkan آخرة غاوة سيوكن دبا نركا غادابون علمن mutti kuraba salama ko dabba fande ehembima kale fan dunyawi masakkatta kun awadi wadagan fikama balinama ukhrawi masakkata kan tadu wadagan nawashe adi ukhrawi masakkata kan awadi wadagan fikama balinama dunyawi masakkata kan bes tadu wadagan nawashe ad man Allah wa hikurabani wala tansa nasibaka min ad-dunya kale fan dunya mati gawa nasib gamatin hadba fulu nattawanu dabwashe ehembima dunyega दुनिया आरास्तु कुरमट्टका नुवत दिरिउल मट्टका मसकी कुरम कीवेस इस्लाम दीनुगा बारु अळुवा कमे हमे एकनि नमाज कोल्लागेन रोद हिफागेन अळुकं कुरिमा फुदुनी कियनु एन दुनियेगा उळुमट्टका दिरिउल मट्टका आमदनी होदु मट्टका मसकी कुरम कीवेस एई कुरन जेहेन कमे सूरतुल जुमुआगे नुवयन अदि दिहवना आयतुगा अल्लाह वही कुरब्बा फवे या अय्युहल्लज़ीना आमनु ए ईमान व जमीस्तकुन्ने إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة هكر دوهم هكر نماد الجوار بجكم بنينما فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع الله الذكر قربان أوس وداعن أوس وجناش مالك أوهان هكر نماد هتبا أدوهان أوهان الناش وذروا البيع أدي بيفارقون إبغوت الدوك اللاش ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون تيابامي هنن إنجي كما بنينما إيجوي تيابامي هنن هيوكم بدوغمبه مالكي خطبة أدوهان أس الله ذكر كربه أدو أهان أس بيفار دوك الله فإبغوتوغا إيجوتا كانت كورون أي تيابامي هنن هيوكم بدوغمبه أغوته فإذا قضيت الصلاة دين نمادون أودي ومفهوغا مالكي هكور نمادو نيميجن فانتشروا في الأرض بيموغا فترغا ناشي وابتغوا من فضل الله أدي الله فضل عندكم تيابامي هن إدهش مانكي رزق هود متكا تيابامي هم مسك كراش واذكروا الله كثيرا أدي جنا جنان الله ذكر كراش لعلكم تفلحون تيابامي هنكي كامياب بجنبا بايكم مغا ومتكا جنا جنان ذكر كراش أد سورة نما وعلى بمون الله وحي كرباني وإلى ربك فارغب أدي هم إكاني كاليك فان حدوا جنغلوبا إله حضرة كاليك فان دارميا ثوابا ادي وداغ نواش ات كاليفان عمل كربم فتو مغكورين الله حضرة اكمك واغي ادي وداغ نواش ادي اكمك كون نيميген الله حضرة دارميا ثوابا ادي الله حضرة دن نواش والى ربك ات بتنوغا الى نوت حرف جر فعل ارغب
awuren kuriya gennawa fo wumge benmaki ei ekan hasru kurabun maneki kalek fan darumaya sawaban edi wada gannawani hama ekani Allahu ga hadratunne ehem farata kunnune ehem bima migota kalek fan kantak kurabba fi nama kalek fanu ga kantattahuga huriha gotakum bes lui fasehe goy man Allahu irada kurabana ehem bima heyo amal kuran jiheni Allah taka Allahu ga hadratum darumaya sawaban edigin fahargawes ehem mihun ga faratun libidane diti namaka nuwata ehem mihun bunafane rangalu bahaka balagene nun ehem begen kiit rasula sallallahu alaihi wasallam warab bodan ekama baru alwafabe heyo amalu ge teriya evves halega dekkun terikan badidana fada evves kamakun durheliwuma kiit rasula sallallahu alaihi wasallam warab bodan ekale fanuge ummata baru alwafabe kiit rasula sallallahu alaihi wasallam hadis kuraba foni inna akhwafa ma akhafu alaykum ashirkul asghar timan kaleg fan tiyabami hunga macca emme boda biruful ganna kamaki kuda shirke qalu wa bashirkul asghar ya rasulullah ashabe karun danwani allah rasulae kuda shirka ki ko batoe hadis kurabani ardiya ei dekkun terikame ehmima e amalegga dekkun tarikan himanijjakama baninama ei Allahu ekan qabul kurabana amalenu ehem begen kiit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ehen hadis ga ade man salla yura'i faqad ashrak mistakunna dekkumattaka namadu ko finama emihan ko Allah shirku ko fi wa man sama yura'i faqad ashrak mistakunna dekkumattaka roda hifafi miha emihan ko Allah shirku ko fi wa man tasaddaqa yura'i faqad ashrak adi mistakunna dekkumattaka sadaqa ko fi miha emihan ko Allah shirku ko fi ehmima e shirka ki ei Allahu ebbes halega qabul qurbana kamennun e amalegge ehem mihunga faratun kamen edijje kama baninama nuwata dekkun terikan e kamage tere wadijje kama baninama Allahu e amale qabul nu qurbana ehem begen alutakun hisab bellewma fahuga udun gowala ba bekara ku gowala bana emiha ku kuri kamegga ehem mihunga faratun riti namen hoda nuwata ehem mihunga faratun kamen hodumattaka kofawa kamen oikkama baninama emihege faratun ekamuge darumaya sawabu hodan dashe man Allah ki emmeha shirku takun fudi wodigen ba ilahe ehbima e amalege terega shirkuge evves minwaren himenifa wakama baninama Allah ekan qabulen nukrabana ehbege mi aya nimma misura nimma wala babun Allah e kalanga nabiyya sallallahu alaihi wasallam mukhatab kurawa wahyi kurabani wa ila rabbika farghab kaleg fan haddawa genguluba ilahu ga hadratun darmaya sawabang edi wadagan nawashe man Allahu kaleg fan darmaya sawab devana kan kashore eheng evves faratakum Allahu fiyawa eheng evves faratakum kaleg fan kuraba heyo amala darmaya sawabaka nuwata evves faratakum evves pada riti namen hoduma kalifan edioda nugannawashe eko takkanta kurabba fikama baninama ekan e amalaki ei Allahu ga hadratuga qabul wegimba amalaka nuwan ad mihay sabun Allahu rahmata kuga mi suratuge tafsir nimuni ehenkamun insha Allah taala mianna haftaga algun min fashani miya jehigin in sura kamugawa suratut tin wattini wazzaitun e suratuge tafsir Allah subhanahu wa ta'ala algol men ebbennaki hiyo bas qabul quraba kam gala bash amin subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum